...16 Ekim 2017'de Kürtler bir ihanetle karşılaştı. Çürütmeye çalıştılar. Bu elbette çürütülemez. Bu referandum sonuçları elbette çürütülemez. Bu derin operasyonların örneğin sinemaya aktarıldığını görmüyoruz. Tiyatroya aktarıldığını görmüyoruz. Edebiyata sağlıklı bir şekilde aktarıldığını görmüyoruz. Elbette Kürtlerin bunun da bilincine varmaları, Kürdistan'a karşı yürütülen operasyonların sinemada, tiyatroda söz konusu edilmesi çok önemli olmalıdır. Tiştekî bala min kişand ev e bi rastî jî zarok wêjê bi mezina dide hezkirin. Ev gelek balkêş. Ji ber ku zarok dixwaze dêwbav jî pirtûkê zaroka dixwînin. Yani ji ber ku te dî dêwbav tê ew jî zaroka ra bigire. Zarok dixwaze. Yani berê jî yani wek tê zanîn zaroka çîrok dixwast dêwbavê me dapîr û bapîrê me ji me re çîroka digot. Ev tiştekî gelek girîng e. ما شيخ القاسم ماي باب المرازة وجميع ازدياتين قطاويجنيت موجود الفدري وداخوازيا ما او بو ادمال كامباج الفدري بانا وهاد بانا وما حميد الفدري بايك بان ان شاء الله بساغي بسلامتي مخطوفين ما داكو خشكد مجلس داعش وخلاص بان ومذي ازدي حمل الفدري حاضر بانا إيرو أم البر مزار الشيخ القاسم كناس كرن يناسب باب مرازا إيرو أخلقتي هر يك مرازا كوي هيا ومرازا هموا أدبجم رزقار كرنا كاتش وخش كيد ما دست داعش وفقريانا إزديا إيش بسرجيو ملكي وان و وقا قوتي خويا كرنا حقوق إزديا ما في إزديا كون دا نبي ئەبێ بۆچی ئێمە لە جستانەوە خەریکی تەماتە بینیستەکە تەماتە پێگەیوە هەچن بەتڕێلە لە ئێرانەوەی هێنن هۆکارەکەی چییە؟ ئەی ئێمە چی بکەین؟ ئێمە گەنمەکەین وامان لێەکەن تەماتاکەین وامان لێەکەن بیبەرەکەین وامان لێەکەن کولەکە داهاتوێنین هەر عینیشتە دوێنەکە ئالێرە تەماتەم داگرتووە بردوومە ئالیوە شیلۆی 250 ناومی 250 دینار ئەگەر چی بکەن بۆ ئێمە باشە ئەم هەموو پیلەوەرە کە کراوەتەوانێت حکومە نێڵە لە ئێرانەوە بێ بۆ ئێمە پاراکە ئێمە 300 دینار 400 دینارمان بۆ بکە خۆی من ناڵێن کیلۆ تەماتەین بە 1000 دینار وەڵا 400 دینارمان بۆ بکە عیبیتیانە کیلۆی کولەکە 300 دینارکە عیبیتیانە خەیار عینیشت بەس خۆ هیچ تێ ناکە